Anyang laki din! Ay na, Pedreng. Ingkan sangwan ni Anjay. Agur uray ijay salas. Jak pa'y nakadalos dito kulungan lagi ti baboy ko, nanang. Madamdaman to na sangwag ida. Jak kayat ti mataktak. Ngam, kababain no agur uray ni Anjay. Itay pa nga agur uray. Ay nananang, importante dagito'y tarakin ko baboy. Da kayo pa lang ti makisarsarita king kuana. Kabayatan na jak malpas to aramidag. Anya kalakit din aya, Pedreng. Itala ang asumarong karje kaayan ayat mo. Ngam di mo pa'y sangwan. Amangan no adda maibaganakan ka. Ang kayo kay din ije balay, nanang. Kasarsarita yo pa lang. Takalpasan na madalusak dagito'y kulungan ti baboy. Digusag pa'y ida. Aniya? Tinagbayagan ngay nga aguray no kasta? Anya laki din aya, nanang. Palpasag pa'y ti trabaho ko nakmal. Ala, ibagak nga rod dayta kini Anjay. Ay, anya lakit din ni Pedring aya. Itala nga umayak. Tadinak mo't sarsarong karan ije balay. Angam, awan samot oras na kanyak. Ay, pasensyakan kini Pedreng. Talaga ngamin adi na kaya ti mataktak no kasta nga dar aramiden na. Sa bagay At damot kit di punto na, nana. Ala Urayak latan aging gaamalpas nga agpadigos iti baboy na. Nanalo siya. Uwan kat kabayatan nga agur uray ka. Agmerienda ka pa'y. Ada pansit alinutok itay. Amapan ko kumaisursur ita nga ilako. No kasta, ingkay ko maagisorsor ita itilako yo, nana. Uwan ko balasang ko. O sige, ingkay latan, nana. Amangan numabangles ti pansit, no di yu mailako adagos. Ay, sayang mait. Panawan daklatan diti salas yo. Sige nga raw, balasang ko. Kat mangilasinak, iti meriendaam. Anya kalakit din, ay Pedring. Ingka pa'y matagdigos sakbay makisarita kakada kami. ay, sabalin tapay ud mo. Agat baboy kan. Kit naggapuwak nga rod ije kulungan ti baboy. Ingka pa'y agdigos B8. Tanay, agat baboy ka. Ay, tadyak maano, santi agat baboy nga angot mo. Sige man lang. Alang nga rod, urayan nak. Agurayak, Pedring. Takayat ka kasarita na imbag. Apay ka niya kasta ka, Pedring. Kasla di nakaayan-ayat. Di nakpay masarong kara ni Jebalay me. Win tadda nga rod pigirek. Agluto ak iti kananda. Win no saan, inakagsapol iti kananda nga ilaw ko iti fades. Ay, dahita ka di tirason no apay nga awan oras mo kanyak akaayan-ayat mo, Pedring. Maawatan na kumaanje. Ng makumi-kumak talaga iti trabaho. Nagado ngamin. Agalak iti kanan ti baboy. Agluto iti kanan ti baboy. Kun addapay lagi ti mulak anatengas asikaswag. Ala, maawatan ka. Syaklatan ti sumarungkarkan ka. Imbis asyak kuma ti sarungkaram. Saan abale? Tatalagamot nga ayaten ka, Anjay. Awanan sa bali ang babae iti biyag ko. No di si kalaan. Uray iti Domingo. Dinak pa'y maawis. Tamapan ta kumamot makimisa. Uray dahi tala ko matipagkuyugan ta. Ay, nagado nga min ti trabaho. No maipapan iti misa, agdengagak iti radyaw. Iso nakimisa akmot na. Ang may mayat tay personal amapan ka, ijay simbaan. Sige, inton maminsan ton. Pedring, ay ayatan nakade talaga? Anya laki din aya, Anjay. Damagam ka di pa'y dayta? Kasla nga min sa anak nga ay ayatan. Ay ayaten ka. Si kalaang tay ayaten. Awanan sa balipay. Pedreng, kaano ka kaday ang mga asawa? Di kay agapura, tatang. Agkalay sa kaminto, kini Anjay. Ay nagasat ka. Tanapintas, kan adda panggedan ni Anjay. Mangup opisina ko naman.
Imbaga, takinayat na ka. Kitwin ta natairak mo tatang. Ngam di di ka agpampamayan. Ta mga mapukaw mo ni Anjay. Ay, saan tatang? Ay ayatinak ni Anjay. Ay, palagi pan kalaang barok. Di ka agkapoy-kapoy. Napintas ni Anjay. Kita mga makasarak iti natataar ngam sika. Mareng, nakaumay ka mat dito'y balay? Umay kalaawisan. Tainta maki birthday. Si kalaangan, Mareng. Sarong karak ngamin ni Pedreng. Mas dawakan ka, Angie. Apay, si kalatan ti mang sarsarongkar iti kaayan-ayat mo? Ay, katuwan Tawan mo't nga rod oras na amang sarongkar kanyak. Iswa siya ako na. Awan mo dakes na. Ay, una yun. Di na ka man lamaikan mat iti oras na. Jay baboy na latan ti as-asikasun na iti inaldaw. Kat, anya ngay nga rod. Ada nga rod pigirina. Ay, kaasi ka mo't, prain. Di na ka pa'y maidate ni Pedring. Awan anyaman na. Tinapatag. Ay ayatenak ni Pedreng. Day tatikas kunan, Mareng. Tata Jaime, ada ka din ni Pedreng? Umay kuman sa rongkaran? Ay balasang kau. Napan ijay uma. Ay, imbagakken kwa nga umayak itang agsapa. Angam, jakmat gayam madanon. Imbagam ayakin kwa na nga umay ka ita. Nagtulag kami nga umayak ita, tata. Inkadanunan ijay umaa. Ang nagadayumay. Ang mga mabanog ka unay. Sige, tata. Agsubli aklangan inton bigat. Total, Domingo mat inton bigat. Umay ko awisan, tain ka makimisa. Kalpasan na, agpasyar kami. Ay, yun Pakibagayo kan kwa na, tata Umay ko sukunan inton bigat tagsapa. Wain, balasang kau. Ibatik latan ti awit ko a merienda. Meriendaan yun ton, tata. Wain, balasang kau. Kitagyaman nak. Di yung liplipatan nga ibagakan ni Pedreng. Nga umay ko sukunan inton bigat tagsapa tata. Bayam, kay bagaktaw inton sumangpay. Balasang kau. Ay, una yun ta kaayan-ayat mo. Kasla di na kakaayan-ayat. Nagtulag kayo asarungkaram? Ngam, napankit din ije umada. Wen nga rod. Kat inuray mo kumaa, takas tamo ti aramidam. Nakaan anos kalatang agururay kenkwana. Jak kayat ti aguray iti mabayag. Kat, nasaya at mo tanalagip mo ti dimagas diti balay. Ay, kinapudno na. Kasla maik-ikatan ti amor ko kan ni Pedreng. Apay? Kasanumot ngamin. Kasla jak marik na ti panangipatag na kanyak. Jak marik na nga ay ayatan nak. Itala ang ama amiris mo dayta. Idinto ta idipay lang nga ibagbagakan ka dayta. Oh, kitaan na kami kan ni Henry, a boyfriend ko. Nag-sweet kami. Sagutan nakpay iti rosas. Oh, umay nakpay sukunan, kat agpasyar kami. Mareng. At least, adda oras may iti tunggal maysa. Uray kanayon ama kumikom iti trabaho na. Kanayon nga umawag, kat kumustaan na. Damagan na no sa dino ti ayan ko. Oh, si Kangay. Imbag ka pa Kasjay, ti panangiparik na ni Henry, ngay ayatan nak. Ang umsyak. Jak pa'y napadas nga inikanak ni Pedreng iti sabong. Nga oray la ko trumpet flower. Wano, sunflower. Ay, anyan? No sarong karak ni Pedreng. Adalat ta ijay umana. Wano saan? Ada ijay ayan ti kulungan dagiti baboy na. Wano saan? Aglutluto, iti kanan ti baboy. Wano saan? Ada ijay garden na. Ay, awan, apulos oras na kanyak. Ay, nagagatlaunay ta boyfriend mo, Angie. Huwan, Mareng. Angam, kayat kumat amapadas ti agpasyar. Nga iso ti kadwak. Ngam pulos, adinak impasyar.
Kat, anya nga ro, ti aramidam ita. Jack mo, mare. I-break konsan. Nasaya at tasimangpit kan Pedreng. Imay ni Anjay, kat di na kan nauray. Kat anya nga rod no, di nak nauray, tatang. Nagbayag kan tumay. Idi alas 7, napan ka ijay uma. Ang manyat orasain, dandan ni pangaldaway. Nagdalusak iti root, ijay uma, tatang. Wen ngam nakitulag ka ni Anja sa rungkaran na ka dito'y balay ita. Ang napan ka kiday ni ijay uma. Importante tinapanak ijay uma, tatang. Kat ni Anjay, saan ka di nga importante keng ka? Importante tatang. Ay ayatem ka din ni Anjay? Anya laki din ni tatang aya. Apay ka di adagita ti damdamagin nyo. No ay ayatem ni Anjay, ay kat ipakitam nga rod anapatag keng ka. Anya, iso pa yun na mismo ti sumarungkar keng ka. Tay ayatin nakakit nga rod. Angam di mo mutikan iti importansya. Man nakaawat ni Anjay, tatang. Maawatan na, asyak akayan ayat na. Kit nagagat unay. Iso asaan to nga agbisayin into nagasawa kamay. Ta nagagutak unay nga agtrabaho. Ala makaammo ka, Pedreng. Nay, kunak man no imbagam kini Pedreng. Nga umay nadagasan ita ni Anjay ta inda makimisa. Imbagak nga ruday. Kat napanmatan ni Pedreng ijay umana. Nagsilag, kan inala natay sako pangikan na kano iti kalyen na akamote. Anya, apay ngay. Impalagip mo kumakan ni Pedreng Jakon nagtagtagari Anya laki din niya anak mo aya. Kasla di na mutik ka niti importansya ni Anjay. Uwan nga raw, sapay nagpintas ni Anjay. Kan adapay na talgad at trabaho na. Ay, anya laki din ayan ni Pedreng. Agbabawin taw. Ngam naladaw ti amay. Apay akas tati ko nam, Jaime. Wen tama nga numauman ni Anjay. Kadi nanto kayat ni Pedreng. Ay, anya lakit di ngaminan ni Pedreng aya. Sige nga ro, tata. Inakon. Syaklangan ti mapan makimisa. Agkuyog kami kumakan ni Pedreng. Angam sobra mo tigagat na. Tauray Domingo. Kat napanpayla ijay umana. Sige, balasang kaw. Pasensya mo ni Pedreng. Anya ngay nga ro, tata. Kan, pakibagayo kan kwa na. Maakon. Nauma kan? Pakibagayo kan kwa na. Nga agwin naswas kami langan, tata. Tangay awan matlat patag ko kan kwa na. Ay, balasang kaw. Sige, tata. Inakon. Pakibaga ka ni Pedreng. Nga awan kamen. Ay, di mo ka di maikan iti sa bali agundaway ni Pedreng. Balasang kaw. Jack mo, tata. Panawan to siguro ti makaibaga. Ape asaan ani Pedring ti kasaritam? Saan mo't ani tata Jaime ti kaayan-ayat mo Tapno iso ti pangibagaam. Idanon nanton ka ni Pedring Ay, maakmatan maring. Ay, oray awan kaayan-ayat ko. No awan motlat oras na kanyak. Isumot? Mas daawak ngamin ka ni Pedring Uray may sala ko mga oras ti ipaaynaken ka. No kasta asarong karam. Ngam di na mo't maipaay. Wen nga ron. Kaslakit din ipilpilit ko ti bagikan ko na. Iso ahuston. Lipato kon ti panagayat ko kan ni Pedring. Sigurado ka? Wen, nakaikad nga kon talaga. Maring. Ay, anya lakit din ni Pedring aya. Nagagut launay. Kat dayawak day taken kwa na. Ngam, ti maday. Di namat maipakita na patag kaken kwa na, Angie. Ay, sana po no day tananang. Ingkay ayapan ni Anjay, tagsarita kamay. Imposible awaswasin na tayan ayat may nanang. Ay, imposible. Ay, nanang, ingkay ayapan ni Anjay. Kayat ko kasarita. Apay asyak ti ibaon mo? Sika ti mapan iti ayan na. Ay, da kayo timapan nanang. Tas sigurado adenggan na kayo. Ay saan ang mabalin? No kayat mo kasarita ni Anjay.
Mapan ka, ijay balayda. Tatang, sana kayat ni nanang ang mapanayaban ni Anjay. Da kayo langan ti mangayab ka ni Anjay. Da kayat ko akasarita. Sika ti mapanitayan na, Pedreng. Ala ka din tatang. Siya kaya ti kayan ayat na. Kat sika may, nukas ta nga raw. Sika ti mapantayan na. Tabarang ikan nakapay iti sa bali agundaway. Alan tatang. Ingkay ayabanin ni Anjay tagsarita kamay. Sika ti agkasapulan kenkwana. Di si kamot nga raw ti umasidagkin ko na. Tatang. Daitan di bagbagak king kay day. Nga ikam kumamot iti importansya ti kayan ayat mo. Hagasam, iso lang aro din ti mangsarungkar king ka dito'y balay. Angam impaidam mo pala ang ti oras mo. Imbis asangwam kuma. Angam mapan ka pala ang ijay umam. Tatang. Di na marig na ti panangipatag mo kin kwa na. Di mo pa'y maipayan iti oray basit lang ang atensyon mo. Tatang. Pangasim Anjay, saan mo awaswasin tayan ayat ta? Naumaakon kan ka, Pedreng. Mangsapol kan iti babae a makaanos iti ugalim. Sorry, Anjay. Di mo maipay ti kayat ko, Pedreng. Siyak lang arudan ti kanayon nga umasidigkan ka. Angam liklikan naklata. Ha? Makapainsulto ka. Sipod na gayan ayata, syaklatan ti kumamkamat kan ka. Maakon. No kasta, talaga ka di adina kong kayat. Saanan? Apay ngay, kit nagaguta mo nga agtrabaho. Nagagat ka ngagpaiso. Angam awan mat oras mo kanyak, Pedreng. Ha? Nga uray agsarsarita talakuma. Jak kayat ti kasta. Ha? Sa anak ka naragsak, itikaskan ka akaayan ayat. Ang Anjay. Sorry, Pedreng. Napunasan adagos, ti panagayat ko kan ka. Anya? Anya laki dinaya. No talaga nga ay ayatam tinubyam. Ipaayam iti uray basit lakan itaw. Kastanda ti panangipatag mo kenkwana. Malah papagayam. Ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan nga intay pinaulwan. Nagagat launay. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyang aki din! Brenda, ala na. Sungbatan na kon. I-break mo ni Dino. Tadi na mo tag-diskarte iti biyang. Awan ti maganap mo kinkwana. Ha? Kat no naglaing tupay nga agdiskarte iti kanan mi. Saan ka agbising kan kwa na? Tunggalaw may iti kalapaw ko. Adalat taawit na amakan. Agbabawi kan tumot lang anang sungbat kinkwana. Iso nga i-break mo langan. Saan ka agbabawi tapakpakanin nakmat ni Dino. Awan nga min trabaho ita. Iso apapakpakanak latan ka ni Dino. Tutan, kayat nakmat apakpakanan? No siyak tayatan, Brenda. Iyawid ka ni balay mi. Kit pagbalinan ka, prinsesa. Ado ti pakan ko ken ka. Agkakaimas asidahan. Agayan ayat kami nga ruden ka ni Dino. Iso asaan ka amabalin asong batan, Cardo. I-break mo nga rudan. Tanatataerak mo't lang nga miso. Agpanunot ka na imbag. Sakbay ang maladaw ti amin, Brenda. Naimbag nga agsapam, nanaguryak. Kastamat kan ka, Dinaw. Anya tigatangam. Nanagurya. Umuta nga man iti kapi kin asukar. Tagkapi kami imang kani Brenda alabskaw. Anya, ay utang manan, Dinaw. Sa nga ribon ti utang mo dito istorkaw. Ngam di ka pa'y nagbayad. Anya laki din. Ayan anak. Agbayad akto ka di. Diyak may itarayang kay. Kano nga ron nagbayad ka?
Inton maalak tay kontrata ka naggabyon kan ni Tata Damian. Impagabyon na ngamin kanyak tay 3 pidaso agar din na. Ngala, tapno awan makunam. Sige pautangan ka. Ngam ikarim nga agbayad ka, ha? Uy, nana. Agbayad ak. Unay kayon. Aya. Mala, yagyaw tay ututangag tay nakaon. Ang mga numatagtakanan ni Brinda nga gururay kanyak. Mala, mabit lang nga road taikan ka. Kaskas di pautangan nak, nana. Nayuna mo ni titlog kan sardinas. Na, anya. Nanyalaki din, nana. Kasyan na kami kadikan ni Brinda. No di kam mangan, tadi na kam pautangan. Ang mga nuag sakit kamay, nana. Anya? Ala nga Roden, ang kapitan dino. Insagana kon. Ang dapay tinapay. Wine labs. Ay na. Nagimasin ti timplam, labs. Siyak tinang isagana. Gaputas si katigim matang iti kapikan tinapay. Labs. Anya nga iti iluto masidain tayo tonal daw. Diyan ka di inutang ko a sardinas, kin itlaw. Awan la ka din tinaimimas. Mangiremedyo ka itinaimas asidaon Sige. Mangyagak tawin tonal daw. Ay, kasta ti kayat ko kan kadino. Sa anak nga agbisin. Sa anak ka nagbidot ng sungbat iti panagayat mo. Ngamin, mabsuga. Basta si ka, labs, ay ayating ka unay. Iso asaan ka abisinay. Ay na. I love you, labs. I love you, loves, baby. Ay na. Nagmayatin na danggay. Nagganas jaw. I love you, loves, baby. Ay na. Ay, nagmayat. Day, pangipanam dita si Daon di naw. Napumpun no day tadak ka malukaw. Ijay kalapaw ni Brinda. Natang. Day, apay ngaypan mo ijay ti si Daon tayo dito'y balay ngay. Ijaya kung amangan itangal daw, tatang. Agdanggay kami kan ni Brinda amangan. Nagadubo day ta si Daon ngayon dalam. Imbis nga dapat si Daon tayo doon rabi. Awaday. Ijaya mo lang kalapaw ni Brinda amang rabi ay, tatang. Tapnog lang kamay. Saan ang amin na makapangan? Nujak kasango ni Brinda, tatang. Ay, aguray ka man. Apay, asawaan mo na ya, ni Brinda. Wine, tatang. Asawaan taon. Anya, ay sos, day taki din. Amuyo ya, tagpamilya. Anya laki din ni tatang aya. Nagadungay bagbakana. Mala, inakaon. Tamangan no mabisinan ni Brinda. Diyak kaya tapagurayan iti mabayag ni Brinda alabs kaw. Ay, oo na yan. Nagalasin na denggay. Brinda, labs ko nga. Kas kalagraraman. Kasta tinawag may, tatang. Sweet. Saan ka day, tatang? Ay, sweet no sweet. Ang amjak kaya daya babae para king ka. Ngabain, sato. Alang, mangantan, Brinda, labs. Sige, Dino, loves. Ay na, nagimasan day ta si Daon tangay inyag mo. Natang, nga ada karne asagpaw na. Win, labs. Ala, mangantan. Nagimas ti si Daon ta, labs. Ibusan ta day ta si Daon Ado na itaw eh. Mangibati ta iti si Daon ta hinton rabi ay. Saanan? Si Daon takot aminan Mangitid data pa'y laayamot. Malangarap. Mangantan, Brinda, labs. When gayam, loves. Kasapulak ti kwarta. Ngamin, gumatang ako maiti cellphone ko. Kaya't ko kumamot ati ag cellphone iti touchscreen. Tapin-pindot laang mo ti cellphone ko. Aya. Sige Bayan, tasya kung ti makamoy iti cellphone mo at touchscreen. Umutang ak iti gatang kaw. Nasumbatan nak, Brenda. Pasimpak da ito'y kalapaw mo. Padakkalan ta, tapno napindas. Nangaro na, tandaan to'y kalapaw mo. Kaayan-ayat ko nga ruda ni Dino. Apay kumasong batan ka ngay. Ay na,
Agbisin ka lang no iso ti maasawam. Kat no naggagatupay. Saan nakabisbisi nun? No sungbatan nak, igatangan ka iti litson na si Dam. Anya? Pasig nagkakaimas ti pasidaktuking ka, Brenda. Basta sungbatan naklaki di. Makita mo nga. Ada trabaho ki Jay Ili. Anya aya ti trabaho mi Jay Ile? Restaurant Nagado ti agkakaimas si Day ni Jay. Agum umak, Brenda. Aya? Iso ano sungbatan na, pag sidain ka iti agkakaimas asidain. Ken ibagaking nga, Brenda. Dakkal ti sweldo. Iso nga agpanunot ka na imbag. Dinaw, ayan ti sweldo man ang kontrata naggabyon ngay. Awan si daon tayo ita. Ay, awana yung tatang. Ha? Nakipanam ngay. Tunggal adamat gadam. Di ka pa agparamamay. Awan man lati gatangam mo na si daon. Idento ta dito ikaw mo na mga alat ipaspasidam itinubyam asa daw. Anya laki din ni tatang. Aya, nagaduka sa asawin yan. Sadot ayamo ni Brenda. Nagpintas tupay. O, di manggad ko ma. Adalatan ni di kalapaw na. Ay, yawid ko langin, tatang. Tadituin balay ng agnay. Ay, pakpakawan. Diyak kaya, tamang isang put ka, iti sa daw. Sige, tatang, inakaw nagtrabaho. Adaw, tiawat ko ita ang trabaho. Mala, yung kalata. Agam do, agsweldo ka. Agibati ka, iti para ditaw. Di mo ipaay-amay, iti kaayan-ayat mo, asa daw. Anya? Umutang ka manon? Dino? Nay, kat di ka pa'y nakabaybayan iti utang mo dito istor ka oh. Ita umutang ka manon? Ay nadinaw, kaano ka ngay gagbayad? Basta ornungam lata ti utang kaw, nanagurya. Tagbayad ak tumalaan. Ay sana mabalain, agbayad ka pa'y, sakbay nga umutang ka manon. Nanyalaki din. Ayan ni nanagurya. Bayadak to kaday. Alan na nang. Pautangan na kong itibagas. Sardinas, longganisa, meatloaf, kinitlaw. Nagadumutan? Ay basta, saan ka na pautangan? 3,000 ti utang mo dito istor ka. Ay, napankan ti ganansya, dinaw. Nana. Urean niya ti magbagam, saan ka pautangan? Ay, dahito lang ti makan amay sang pagkaw. Brinda. Di na kong pautangan ni nanagurya, iya istor na. Iso aday ito inna po yung kinsinaing. Inaalak iya balay. Tidala ang datatang kaw. Sapay kayat ko timangan iti adu ita. Dino, mabisina kun. Mala, si kantimangan iti dayita. Mga anak tulatan iya balay may. O sige nga Rod, mga anak kon. Adapay magkapay. Agkapi-kapay Isopay nga ibusog maw. Oh, Brenda, agyaman at tasinong bata nag. Arakupin ka man. Oo, di na nga Rod arakupon. Cardo. Bayamon ni Dino. Di na ka maipayan dahi dyan itinaranya ka masagbayan. Ikaray, saan kan tong agbisin iti dinak? Cardo. Agawid na ni balay mi. Taijay ikan nga agnahid. Ngam, kasanon ti kalapaw ko. Kalapaw day di apong ko day toy. Kan, lote na tinagsaadan to'y kalapaw. Isu adyak mabalin a panawan. Sana bali nga Roden. Inaldaw sa rungkaran ka dito'y kalapaw mo. O sige. Kasta ti aramidem Cardo. Sa rungkaran naklatan dito'y kalapaw ko. Dino. Sigamot gayam dahi tamasabat ko. Papanam, mapanak di kalapaw ni Labs ko Manipo dita, Dino. Saan ka na mapan di kalapaw ni Brenda? Ngamin, manipo dita. Siya kon, ti kayan ayat na. Maawatam, Dino? Anya? Kayan ayat nga? Nagkunaking kamay. Siya ti kayan ayat ni Brenda, sige. Mapantado ay di kalapaw na. Ta iso amis mo ti mangibagaking ka. Ada kamin, ti agayan ayat ita.
Hala, sika mismo ti mangibagakin ni Dino. Adatan ti agayan ayat. Brenda. Pudno ka day? Brenda? Pudno, Dino. Ni Cardo itan, ti kaayan ayat ko. Isong ag-break tan. Apay ngay? Brenda? Tas ano, kat bisbisinan nakmat. Awan lakat sardinas ti ipaspasidam kanya. Man-mano apag sidaan nak iti karne. Kinaimas mo ti sardinas asid sidain ta. Oh. Diyak kaya ti kasta asidaan. Makon iti ipaspasidam kanyak. Iso nga insukat kan ni Cardo. O nya, mamati kan. Dino. Isa manibo dita. Saan kan nga umay dito yung kalapaw ni Brenda? Ha? Siyak lang ti adda karbangan ng umay dito eh. Dino, ni Cardo itan ti kaayan ayat ko. Ha? Saan ka nakayat? Tadinak mapagsida iti naimas. Sorry, Dino. Awanin tatang. Insuka na kon ni Brenda. Ni Cardo itan, ti kaya nayaan na. Unay. Guys, man ano, insuka na ka. Di na saya at launay. Kunayo na ita. Sana da kayo ti masaksaktan, tatang. Siyak ti masaksaktan. Ay, tatang, nagsakay. Naut-out launay. Nagsakay. Nagut-out. Guray ka. Apay ka nung sukat na ka ni Brenda. Ay, diyak ka nung amin mapagsiday tinaimas. Na, kano kanayon ka mangilibas iti sidaan dito balay. Nagruna no karanay. Unyaraw, tatang. Gamno para kanya. Ayos lang day ta. Tatalaga ajak kayat ni Brenda para kin ka. Nga main, nakasad sa daw. Papakpakan lang muna. Ayun na. Nagsakay na tang. Nagsakit na talaga. Umalay. Naut-ut launay. Nakong tatang. Nakpailaang di tabangir a barangay. Kadangkel tikaw. Iyay pailaang ti pagnaedak. Sige anak kaw. Adda ka no kontrata na iti karpintiraw. Kitsak tinawagan na akadwa na. Ay, kitwa na. Inka uwing tatang. Kintap no malipatang ni Brenda. Tamasaksak tanak pailaang. Tatang. Ay, anya laki din aya. Makasarak kan tao. Iti mas nasaysaya. Ngam isaw. Ulbod kamot gayam, Cardo. Kuna matinak bisinan. Iso asimoro takkan ka diti balayo. Ngam kastoy mat gayam ti aramidam kanyak. Nita, anya tikat mo? Timang mangan latan na di kag trabaho. Naglaing ka mangan. Ngam sadot ka magayam. Kunam apagbalinan nak a prinsesa diti balayo. Ngam kanayon dakmat a paglabaan. Pagdalusan. Kan pagsakduan. Kanayo na ka mabambanog. Kita daking nga. No di mon kaya tagyan dito balay. Kit pumanaw kan. Kit agsubli kan iti kalapaw mo. Makamu kan iti biyag mo. Kunak man no ay ayatin na, Cardo. Ay di ka man nagdrama akas na. Naimbag pa'y gayam ni Dino. Tadinak pinarigat idi. Pakpakanin naklaang idi ni Dino. Kita la. No kayat mo. Agsubli kan ginwa na. Pumanaw kan dito'y balay. Ay, nay. Ay, nagsaya atan, Dinaw. Taagbayad ka iti utang mo. Wine na nagurya. Nagremedyo ak iti pagbayad ko kada kayang. Takababay, Mike. Ay, Kat. Kumusta ti trabaho ngay? Mayat nana. Agtultuloy ti trabaho kita. Nasaya at nga rod no kasta. Nay palagipan ka laeng, Dinaw. No ada kwartam, di mo itid amin iti babae, wan. Mangibati ka, iti parakan ka. Agurnong ka para iti bagem. Win na, aramidak day ta.
Inururay ka talaga. Sinipsiputak ti panagsublim dito'y balayo. Apay? Kaya't kung agsinublianta ko ma. Inka rin ni Cardo adinak bisinan. Ngam kon kontrolan namat ti kanak. Nya? Pag sinubyan ka? Ay, wah, Brenda. Di kan kayat. Ngamin, awam mo gaya manak na kemaw. Napintas ka ngagpaisaw. Ngam awam mo manak na kemaw, oh. Ha? Kun saan kan ngay ayatay? Ay, Dino. Pangasim ko tag sinublianta. Pangasim. Si kagayam ti ay ayatak Dino. Saan ani Cardo? Ay, saan ang Brenda? Tama nga numasakta na manay. Makarik na akto manin iti nasakay na ut launay, oh. Saan lanay ta? No di pa'y kaagbalin ka asakit ti ulaw. Iso ala dingitay. Jack kayat ti makisinublan king ka. Alan Dino. Ang sinublianta ko man. Pangasim. Ay, Jack nga rog kayatay, oh. Apay, di ka makawawat. Di kang kayat, Brenda, oh. Ay, anjalaki dinaya. Nuwagayat ka. Pilyam tay nagagat nga gubra. Saan kita day ta papakpakan latan? Ay, anjalaki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din. Babaan iti panang tawas ko ken ka. Makita nga da sakit mo kabsat Leonor. Anya nga iti sakit ka kabsat Pidail. Sakit tinakam. Agsakit tinakam mo iti kabsat mo na rawat iti karnit baboy. Agpaysuday ta nga imbaga am kabsat Pidail. Nasakit tinakam ko iti kabsat ko anarawat nga agsida iti karne iti baboy. Agkalumpay. Adapay nakita ka sa bali a sakit mo. Anya pay kabsat Pidail. Sakit ti bulsa. Ti kayat ko asawan tawan kwartam ita. Ay agpaysumaninday ta nga imbaga am kabsat Pidail. Awan kwartak ita. Delikado dagito ya sakit no sana masigod kabsat Leonor. Anya nga iti aramida kabsat Pidail. Ay sumangan ta. Agparti kay ti dua pagasawa na manok. At iso ti yatang ko kadagiti inkanto. Anya nga iti pakainaigan dagiti inkanto iti sakit ka kabsat Pidail. Iso ti mangagas kadagiti sakit mo. Anya? Babaan day tangaramidak kat maagasan ka. Sigay, mangpartiak iti pagasawaan a manok kabsat Pidail. Wan kabsat Leonor. Ilasin mo jay dalam kan batik ulang kat itag mo kanyak. Apay ngay. Ipasidak kadagiti gagayam kung ansisit. Anya? Nagimasin heti karnit manok. Win nga ron, apong Fidel. Kaparparti ko naman. Kukwak da ito yung multi manok ah. Di mo alaan day ta, bebot. Kukwa ti albularyo day ta. Saan ka mo tapudpud no nga herbularyo apong? Shhh! Di mo piksahan ti aksao. Mga no ada makangag akaaroba. Kukwak nga ron jay kimol. Tapno jak ibagbaga ti sekreto apong Fidel. Sige, kukwa mla day ta kimol. Basta kukwak jay dalam wan. Wala pong. Anya tinasakit ngin ka, Moreno. Nagpatpat nagsakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kasta ka di. Hey, mabit lang ta agurasyon haktap no maagasan ka. Kano anya ti ibaga nagiti gagayem ko ngayong kanto. At dagagayim mo nga kanto, Apong Fidel. Ada? Anya nga ti langada. Jak mabalin nga ibaga ti langada tagungot da. Anya? Sige tarugya kung ti agurasyon. Konam. Wahihi! Arr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 
Shoto, tatay, ay. Ala, ilukais mo day tabadom kat iparang mo ti tiyan mo kanyak. Wen apong, adoy ti tiyan ko, Ay, amo ko no apa nagsakit ti tiyan mo. anya ti makagapaw, apong Fidel. Saan ka nagibulang iti taraw ni dinangan ka? Aday mapalasa na makikita so pinagsakit na ti tiyan mo. Anya? Ay, dakas ti mapasamak kan no sana masigod. Anya? Dumakal ti tiyan mo akas latyan ti masikog anwang. Anya? Ano kaya't mo amagasan? Agparti ka iti pagasawa na kaldeng. Ta iso ti yatang ko. Anya? Dua kalding ti maparte. Wan mo reno. Dahil tangamin ti kid-kid dawan dagiti engkanto. Anya? Agpili ka. Agparti ka iti pagasawa na kaldeng. Wano dumakal ta tiyan mo akas latyan ti masikog anwang. Ay, agpartiak, apong Fidel, kaya't ko ti maagasan. Anya ti umay mo ipagas kanya, Emily. Ay na, naggatal tintero abagi, kapong Fidel. Ay na. Ops, di mo unay kudkudutan tinagatal. Tama nga no masugat ti kodel mo. Diyak maanusan ti sakit na, apong Fidel. Hala, yasidag mo ti matam kanyak. Awan, apong. Ay, my gosh, delikado. Api, delikado, apong. Anya tinakita mo iti matak. No sana masigot ti sakit mo. Agramaram ti gagatal kat masugat amin ti kodel mo. Anya ti aramida, kapong. Ay, mabit lang takasaritak dagiti gagayem ko nga engkanto. Babaen tinangisit abato kat kasaritak ida. Anya, makasaritam dagiti kagayem mo nga inkanto, apong Fidel. Wan, awagak ti cellphone dagiti engkanto kat kasaritak ida. Anya, adda cellphone dagiti inkanto, apong Fidel. Ada, kasla tao matla dagiti gagayem ko nga engkanto. Nagrawat da payamangan. Anya, Malata awagak idan tapno amok tiyagas ko kan kabalasang ko. anya ti kuna dagiti kagayem mo nga inkanto, apong Fidel. Masapul ti 12 ng itlog kan may sabigaw a pansit. Anya, Gada sabaw na pansit ti kayat da. Kan 2 litro a soft drink. nagadumot ti masapul dagiti inkanto. Iso matikid-kid dawan da tapno agasan da ka. Adakan ka ano di mo patganti kayat da. Agagatal kalatan no awan ti mayata nga kanan da. O sige, agorderak nga rodan iti pansit nga adda sabaw na kanjay litro a soft drink. Ay, naggatal. Ay rabin bebo. Kakasanan din yatang kwa pansit kan 2 litro a soft drink. Wen apong Fidel. Tara santa, kaya't kunti mangan iti pansit kada sabaw na. Anya lakit din na apong Fidel. Agapura. Kay bagbaga na lang nga mapan ko akasan dagiti na yata nga makmakan. Awanan ti ado pa asaw o. Ingkan. Ay, sos. Grabe ti panaguyak mo kabsat. Kalkalan ka. Ay, agasan na kumakabsat Fidel. Marigrigat anak ko nga agoy. Uyak. Kano pa'y day ta sakit mo? Ay, di pa'y agtutubo kabsat. Yay! Nabayak nga rodon day ta sakit mo nga uyak. Awan kabsat, sana ka maimimbagan. Ay, adan samot ng gamod kanyak. Nanta kita man tadakulap mo kabsat. Ato'y tidakulap ka o kabsat. Anya tidakitam itidakulap ka o. Nagamudan ka nga agpayso kabsat. Anya. Pinagabay ko ti dakulap mo. At saan nga agpada ti katidog, dagiti kikit mo. Ha? Ay, wen nga agpaisaw. Kaya't naasawan ka't nagamudan ka. Ada nangasing kan ka. Anya kay taramidak. Tapno maagasa na kabsat. Ay, nas ka na kontrak din ang gamod kan ka. Anya? Ops, ay. O, apay kabsat.
Bakit mo tinanggamod kan ka? Ha? Kasano ti pan nakaamom iti dayta kabsat. Makitak iti bukal-bukal ti matam kabsat. Babae ti agparparang iti bukal-bukal na iti matam. Sapay nagpangit a bakit? Anya? Saan laday ti makitak? Anya pa'y kabsat. Baliktad ti alintataw iti matam kabsat. Kaya tasawan day ta. Grabe, ti pananggamod na kan ka. Ay, no sana masigod day ta, maunat kan. Ay saan? Ay, jak pa'y kaya ti matay. Agasan na kabsat. Kasla marigata na kamang kontra iti manggagamod. Anya? Ay, napigsa manggagamod tinangasing kan ka. Ay pangasim ta kontraom ti manggagamod kabsat. Hala, agsubli ka dito iti alas 3 ti malam. Apay nga alas 3 pa'y lang iti malam. Kat nagadumat nga oras ti isusublik dito balay mo. Kastoy nay. Agasan kahit eksakto alas 3 ti malam. Tanakapso ti pan nakabalin ti manggagamod. Anya? Iti day talang oras. Ti panang kontrak iti manggagamod. Mangimot kanto matan ito patapares ti lechon manok. Ha? Dua aparis mo't adadak kalabot iti arak. Ay, masapol ka di pa iti arak. Wen, pagbugok di arak tapno sana ka mabalsan. Anya? Nagtignay kan. Nas ka na mayatang kondyo pat aparis ti lechon manok. Ken dua adadak kalabot iti arak tapno agimbag kan. Naggana sinjo. Makabartag ti arak, Apong Fidel. Nabartag ka matan, Apong Fidel. Di ka pa yun makasao. Semat nga men. Iya. Upat aparis sa lechon manok ti pulutan ta. Ken dua nga dante ininom ta. Naulawak sika. Uray siya, Apong Fidel. Mahulawak matan. Kaya't kunti maturog. Uray siya, Apong Fidel. Kaya't kumatan ti maturog. Hala, maturog tan bebot. Agid data ka di, Apong. Saan? Inka maturog iti salas. Asyak dito'y lamisa. Nasakit mutlat na tinakam ko iti kabsat ko anarawat iti karni ti baboy, kabsat Fidel. May salang ti kaya't asawan day takabsat Leonor. Anya day ta kabsat Fidel. Kurang ginyatang ko tapno maagasan ka. Mangparti ka manan iti pagasawaan a manok. Kat itad mo kanyak ti dalam kan bati kulang na. Anya? Agsubli-subli man ti sakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kaya't asawan day ta. Agyatang tamanan iti pagasawaan na kaldeng tapno agimbag kan. Anya? Mangparti agmanan iti pagasawaan akaldeng, Apong Fidel. Wan mo rin, no? Agsubli-subli ti sakit ti tiyan mo. Agsubli-subli man ati panagatang ko. Sigay, basta lakit di agimbagak. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Aggagatulak man na Apong Fidel. Anya ti aramidag. Ay katagasan ka manan a ibilin. Wala pong. Ay, jak manin maanusan ti kagatil ko. Nas ka na mayatangan day ta sakit mo tapno agimbag ka. Anya nga iti mayata nga Apong Fidel. Pansit nga da sabaw naken. 2 litro a soft drink. Isa man iti mayatang? Ipakan ko kadagiti gagayem ko ngayong kanto dagiti taraon tapno agasan na ka. O sige, basta maagasan ako Apong Fidel. Aguyek akmatlat kabsat. Saan aksamot anaagasan? Ay may salat ti kaya tasawan day ta. Anya kabsat. Gumatang ka manan iti upat apares ti lechon manok. Kendo adadakil abuti ti arak. Anya. Sika ano kaya't mo ti maagasan? Di ka mabali na pilitin. Ay kurang nga talaga ti inyatang ko di. Nas ka naman ayunan. Tapno mabsog dagiti engkanto ang mangagas kan ka. Sige, inak nga rod gumatang iti upat apares alityon manok.
Kandwa ada dakkel abote ti arak. Nagimas at talaga ti ata nga pong Fidel. Ay, di mo pigsan, ti agsaw. Amang ano da makangag kadata. Saan da nga amo adata mutla ti magmangan kadagiti atang. Wena pong Fidel. Kananta diti kakaykaywan dagiti atang. Ay, mabisintan ken. Wena pong... Apay, bibot. Anyat nakitam. Adda nakitak ang naggilap iti saan unay nga dayo apong. Amangan numata ti alalya. Ay, di takbot-bot nga. Mabutay nga kiti alalya. Ay, nagtagoob jay aso. Ay. Ada nga agpaiso alalya. Ay. Tumaray nga ruten apong. Ibati tandagiti ata nga kang kanenta. Taray, bibot. Tingam. Apay nga da pulis ditoy. Moreno, Emelin, Leonor. Peki ka gayam nga erbularyaw. Iso nga ipabalod ka. Ay sana kapiki nga arbularyo. Di kan makapaglibag, Apong Fidel. Pinikturan da kayo idirabi akan kanan nyo dagiti atang. Anya? At ebidensya may. Gimastos kami pa'y tapno gimbag dagiti saksakit may. Ngumsan mat gayam. Isu arumbeng lang nga mabalod ka. Ay saan? Ay da kaya ti mabalod. Makawananda. Mga asiyo. Agsingsing pet ako na. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Irbularyaw! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabon apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramidang maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaom, kapabain. Bakit kita tapusag mau? Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakit-kita iti pusag kaw. Imbag ko mano na po daw tapusag mo ko hindi nagrugate. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsaw iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta. Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alak. Anya! Umay kan, ay sus, kartingam. Ay manjak, nagpudaw. Umay kakidain. Ala ka nanang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kaw. Wan nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganagta? Lalo lakay. Agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinabag ka maring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta kunak. Manjak!
Makabandog day tay bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko, di mo pisling day ta. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarukob ka mo ita Magna. Sinalpag day pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay, Daytoy anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay expert nga Wildeng paray. Uray lang matukol ti Wildeng radkaw. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay makabandog tararamidin na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manahok, nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko, akawitan, ijilikodan ti balay, nanang. Ison ati parachin nyo, sidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapanmangalay ti manahok, nanang. Tanay, agap apuraak. papanamaya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho, nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow. Tinulaan ni Tib ang manok ti sidain ta Maring bakay. Wen, tanulakay. Agigop ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa. Di mo ikan iti sa bali akay papanan din bagak Maring. Di kaya't ko asawang ka uray may sa tibakit basta nagagay. Nagadupay la sasawom dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsaka. Tanulakay. Agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na nga rutang likodan Sumango ka kuna mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali manenday ta. Nagbanglo at lakay. Uray niya ti bagbagam. Kita enak. Nakasando Ay, agpado ka. Agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, pari tanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, pari tanaw. Anyat pagparpari ko tamaya, paray. Ay, makabandog tagwilding pari Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwilding? Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Anya sana all, makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, pari tanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, imeng anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asika ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Jay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwandak tulangan nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta.
Anyat si Dan taya, bakit? Adubo ak karnay ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Dan ta. Wala kay. Naimas ti sidaan ta. Ay, sanak pa'y gayam mabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagami tayo mabisin ka. Nagmerienda kaon, bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito ipay laeng balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat ti agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ka no apay adito balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklik-lika lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y na lalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito balay. Napanan na nga ruden ngay da jalaklakayan. Amangan no at dalaeng di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaeng di tatang. Ito sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat kulang ti saan pa'y nga agawid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mo nga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kayat ti agawid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay takala nga agaway tanaw. Ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabikan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka turturog ako na. Ay, san ka pa'y amaturog, tanaw? Pay ngay. Mangan ka pa'y. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamaren ti pagturugak. tapay nga ijay kamaren ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan mareng. Tapay nga'y, Madalalyay-yay. ay sinalbag ka tanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Di ka ngayon aglaw Sa anak mo tatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparparikutam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, paray. Naranggas. Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iso alikliklikak. Agtalawak to pa di balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag si Danak itinaimas ni Mareng, hanggang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday ta kada kayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta, paray. Wan, paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap na panan na nga rudan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay,
Amangan nuad dala na pananana. Ay, hatak ni tatang yu anak kau. Jak kaya tama po kau itibiyag kau. Nanang. Matayak no jak makita ni tatang yu anak kau. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Jak pala kayat agawid iti balay anak kaw. Jak kayat iti manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung meten kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya? Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya ka maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya? Uray nga minusaan ta nakabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa ino dya maaramid ti kayat mau. Ay na, pasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you kung namatan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop ng arodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.